e toi whaafeilo I atu I lau whaafonga le nei tae au, alo mai o Tālala Radio Samoa. Ua whesilingia le saonga le mua le taitai o le atunuu, a o whaatupula ia peo so whainga le au te tee I so o se vaipanoa e Asia. E se mai le te tee o le o whaawa o pea I whafuane o le palemene I Wellington. O le afo ina tuli loa e nisi e le o fia fia le taitai o le atunuu le taavale na vave ave e sea mai e Jacinda Ardern na nafi, a o Asia ai se tasiwa o ngala talata I kala estete. I reporti le One News solo mawai le tuli loa le au te te o le taavale na waweawe e se mai Jacinda, ma o le afo ina wha o ngale whai tuto ai tua e a veo se awala alo mō na saunga le mu. Ma ua mai ei fo iwa wha asolo atua fusu anga niso le au te e ma se tasi o matua na waweawe e se mai lana whanau mai le aonga. Ona o le whai te tele o so wha inga le au te. Mana le fia fia ima matua ma whai aonga I le solo te ai mai se o le whai ai I whafuane o le aonga. E le whaato a o so whai ai lea le au te o Asia singa Jacinda. Ma e ui lao le tele lava o so whainga whaapene I e tali lava il palemia, o ni o so whainga na te lea mana I ai na tele. Beita I wasa waile fesili, whaamata o saunga le mu le whealua I ai o le taitai o le atunuu. O le atoa ilo ta iala lo lima ta ita ina ile toe fo I mai o tangata kiwi. A o anga I aini usile le face tolu e tali atu ai le Omicron a o lea e loma le tatala o whewa inga sa o loto ma au se tali ai le vai aso fo. O le ua whailo ele Minister al Koviti Chris Hipkins o lo o tā pā ele malo fautuanga be tatau be ona whaanofo e sea pāse se taunu umai I o lato a inga. O le toi tasile minute le se fulu lua I le pōle aso sa asau nei. O le ata tala I le whai toto ai tangata ua umatui mai au se tālia e toi fo'i mai. Ma o ilato nei e whaanofo e sea I a inga mo le fitu aso. Ma a whai e leu si ta ia ta iala matu utuunga e whaasala tupe le vao le wha fetala I le se fulu lua fetala. I suinga vavave ono le whaatetelo le Omicron ma le face tolu le wa a matalo ia I le so e fōlinga mai. Po le isi vai aso I le lua vai aso e mautino ai fautuanga tu inatu I le malo. Mai a Hipkins, po le isi masina ua mautino le whaiunga, be tatau be ona whaanofo e sea pāsese nei I o lato ainga, be a tau no mai. Ua lapata I St. John I le tuwai o Natali mai o taavale ambulance ona o le pisi tele le Omicron. Mai a Tony Smith o le taimi umi lava na whaatali ai I au kilani o le silia ma le se fulu lua I tula. Whaatu saina walu I lunga le se fulu pasene I lato e whaatalo sangaina au nanga St. John, mai so o se vaenga o le atunuu. A o totonu lava I o au kilani, ua nga I lunga I le lua se fulu pasene. E le o tutu sai le te leo le manao, ma le alu fo I lunga le foi numero tangata whai ngāluenga whaanofo I sea. Lea e tusa ma le tu ase lau, ma o le fitu se fulu pasene o le au whai ngāluenga whaanofo I sea, o I lato o lo I au kilani. Mai tangata whai ngāluenga o lo whaanofo I sea, o le se fulu ma le tasio I lato nei, ua whaamaonia le whaamai. A o longo I nai le vaenga le soifua malo loina positive cases I so o se vaenga o ni usila e wha o ngā au nanga fuha ambulance pe a whai o oeo se case whaamaonia, ma o lo o mo mia vave le ambulance, mai le pulenga St. John, ua ngani mai e aua le vala awina le tasi, pe a whai e le o se emergency. I reporti le Herald, ta ua mai eito a tasi tangata nofo le wheelchair wa so e ina, ona na ono fesoa soani le tuwai ano le ambulance I lona maliu. Ua la whae mai ni usila atoa I lalo le face tolu e tali atuai le Omicron. I le mai a wha mawino le silia maleono a fese lau cases I le community ana nafi, ma le to atasi wa maliu ona le wha mai. O le whae unga lea le malo ma ilona tali tonunga, e le o se suinga o wha te I le to atele. Au a matai la le face tolu I le so, o le rapid antigen test le o le a tele I na wha o ngā, ma o le vai aso fo le a mata wha atawina I le tele o whale o loa. Tala noai lai le whaatawi tua mai le Minister al Koviti Chris Hipkins ua ia whaailoa o le ātuli mata ia lava le mālo tau o le a whaatawi nai nei siaki ina ia aua ne iso ona tu ua ilunga le tau. Na ia tā ua le a whaatulanga lava le māketi le tau ai mai le whaatonu le soifua mālo loina Dr. Ashley Bloomfield e ta tau na mai le valu tā lai le se fulu tā lai le test. O whae unga fo le rapid antigen test o le alo ia lava ma wha o ngai lalo le face tolo e peona amata whaia le vai aso nei au kilani. Lea e leto e tau whaiai se PCR e wha amauni ai. O le face fo ile nei, o le a wha a whesota i ei lava i le case tangata sao lato o whesota ai. Ma wha ai loa i ai mata I tū a unga a e leto e tau wha anofo I sea. Vanga nai tangata o lo ono nofo wha atasi ma le case wha amaunia e ta tau ona wha anofo I sea. Tala muli muli,
Whaamawina wa tele atu ana o so ia tangata ngā lulu le countdown I le taimi nei, nai lo se isi lava taimi le tuanai. O nisi o tangata whaatau, ua tua I le au whai ngā luenga le countdown lo lātou le fia. Tau sanga tāluai, lua supermarket le countdown na reportia mai ei le tatui tu low o tangata I totono o whale o loa. Tasi Dunedin, ma le isi au kilani. I nei o so whainga, whaalia le sui al pulenga Kiri Hannafin le manui o winga whaalia o nisi o tangata whaatau le au whai ngā luenga le countdown. Ai mai se lava I lātou le mana na o whao ngā uwhi fofonga. Mai a Kiri le whai ngō fia I le au whai ngā luenga le tau ma whai pē tau si le vale le. A o upu iai ma whao ngā ingoa mata ngā e vala awai le au whai ngā luenga ma tu wheanu. I nei whai ngata o lo ui fo I le countdown le uti le au whai ngā luenga a o whaanofo se ai le tusa ma le tolu se lau 5 o tangata ngā lulue. Tala nao le nei tai au, manuia nei asu. Asia le atua